درہبات شرفدار چاروں پاؤں ہر جاگہائے وشو وشال باتے وشت کے بلوچی مراگش بام شبینا میں مرچیگے سرحالت بلوچی اکیڈمی کوئٹہ سرا چمشاں کے منتو مہروانی چا تربت کے چھا بلوستان اکیڈمی چیر دستیا دراؤ کے تاغبند آدیں گئے گئے بلوچی اکیڈمی کوئٹہ 958 بغیر داں روچ مرچی پا بلوچی زبان و لفظاں کو دود رویدگانی دیم روی و زندگ دارگ خاطرہ محکم رنگ دابیا گوتی جہد و کوشستہ کار کنگائیں بلوچی اکیڈمی بونشتیر کنوں کو بانی عبدالقیوم بلوچت کے آیا گویدگے بازیں لفظاں کی سنگتانی ہمراہیا روچ شب تچتاگ کو تو بلوچی اکیڈمی بنہشت ایر کو 958 اگست ماہا مستونگا لفظاں تو شاعر سیاسی و قبائلی مردوانی یک مزن مراگشی برجم دارگ بھی ہمیں مراگش سرا ہما وحد سرکار نوشوی تو چیزے روچا پاد اکیڈمی بونشتیر کنوک عبدالقیوم بلوچا گپتو قید و بند کا ہمیں خاطرہ اکیڈمی بنوکی کار محتلبہ 961 بلوچی اکیڈمی پدا پا بلوچی زبان و لفظاں کو دود و رویدگانی زندگ دارگ خاطرہ وتی کاراں پدا بنگیج کا 16 دسمبر 960 بغیر دا 967 میر محمد سردار خان گشکوری بلوچی اکیڈمی کوئٹہ چیئرمین بھی ہمیں پیم 10 دسمبر 967 بغیر دا جون 968 عبدالقیوم بلوچ ہمیں پیم میر محمد سردار گشکوری 968 بغیر دا ستمبر 983 بلوچی اکیڈمی چیئرمین بھی دیمترا ملک محمد رمضان بشیر احمد بلوچ عبداللہ جان جمال دینی واجہ جام احمد دشتیو عبدالواحد بندی بلوچی اکیڈمی چیئرمینی عقدہ سرا وتی ذمہ واریاں پیلو کنا بلوچی اکیڈمی علمی ادبی و ثقافتی ادارے یہ ادارہ پیسرا وتی کارگسی نبی تک بلے سن 997 بلوچی اکیڈمی بلوچستان گوستگ وزیر اعلیٰ سردار اختر جان مینگلے صوبائی سرکار نیمگا مجنہ روڈ کوئٹہ یک جاگہی پا کارگسے خاطرہ دیگ بھی چدو پیسر بلوچی اکیڈمی کارگس و دفتر 38 سالہ شب جاہی و روز جاہی بھی تک بلے 997 سردار اختر جان مینگلے زبان دوستی و خاصی کمک کو مددہ چا بلوچی اکیڈمی ای جنجال جیڑا حلاس و آثر بیتاؤں بلوچی اکیڈمی وتی بندرو جاہی رسط آئیے گرانٹ ہم گیش کنگ بیتا بلوچی اکیڈمی کے رچ سرکاری مالی کمک کو مددہ گرانٹا پیسر خاصی مالی دسترسی نبی تک بنداتا چا صوبائی سرکار نیمگا سالانہ 25,000 اور انترا ہمیں 25,000 95,000 کلدار کنگ بیتگا بلے 997 بلوچستان وزیر اعلیٰ سردار اختر جان مینگلا ای گرانٹا را 10 لاکھ کلدار سالانہ گرانٹ منظوری داد داں کے بلوچی اکیڈمی پا بلوچی زبان و لفظاں کو دود و رویدگانی دیم روی خاطرہ شر وڑیا کار کت بکا بلوچی اکیڈمی وتی جوڑ بوگا بغیر دا مروچی بازیں کتابی چاپشن کتب بلے 995 بلوچی اکیڈمی کاران تہا خاصی گیشی آت چوشکچا بلوچی اکیڈمی نیمگا بلوچی ثقافت تاریخ جغرافیہ بلوچی ادب تنقید ناول افسانہ ڈرامہ رسم الخط سرا بازیں کتابی چاپشن بیتا او بلوچی زبانہ عبید بلوچی اکیڈمی نیمگا اردو انگریزی و فارسی زبانہ ہم بازیں کتابیں چاپشن کنگ بیتا بلوچی اکیڈمی کتاب یونیورسٹی کالج و اسکول عبید فیڈرل پبلک سروس کمیشن اور صوبائی پبلک سروس کمیشن چکا سے کورسانی تہا ہوارا پمشکا بلوچی اکیڈمی چاپشن بیتگیں کتابانی لوٹ و ورزش سخت بازیں تو بازیں کتابیں 200 ایڈیشنہ چاپشن بیتگا بلوچی میزران بات تو بلوچستان سبز بات اللہ معیار